HPC DLF 10 Sarkar Anral Thuamte Anlan na inkhom April ni somthum sang hi somni parukanaya Chief Minister in Sialkar Range Development Council SRDC chu kho paruk cha huam lawin kho som panga huam tir tura manak mek ani thuwa soi Mizoram hian huam chin area big nei council committee aum nuala district council pathum kan naya sarkar lai puin asiamani nam chibil mingpu vek ani Mizoram Sarkarin adin lunglai high power committee Sinlung Hills Council ama in Sinlung Hills Development Council le Sialkar Range Development Council te om CM in asoyangin SRDC huam chin zawa khosom panga huam tura ti len hi a huam chunga khwale mi puitan chon a tha in alomom viawang chuti ruanin Mizoram Hmun dang zong ami te tan chuan alomom vek kherlo mai thaya abikin thingtlang Hmun dang ami te tan thik thai tak aniang Mizo nam peng thren khat tin zone bi ka ngai thaya khoi bial emo council committee din hian thatna nei rualin a huam pon lam zonga mi te tan le state pum tan a thalo jok ve thai mun danga mi ten du in phut ve ta sup sup se sarkar tan a boi thak le anga phurit ani thai Mizo le Mizoram pum anga in lung rol lo na thlen thai ani bok nam le chibil emo khoi mun emo bi ka ta na council committee din thin hi ti to lo nise adum chuti ruanin du fual bi ka in ngai na le ngai sak bi ngai in hriat na ril ru mi puin an put lo nan Mizorama mason na rual khai tak aw matrula mun kil khor tak thlengin a om tok le mi puin an pom thai tok mason na thlen ngai nambil chibil hoya ngai thai mun bik ti mason tum na hian ram mi pui in lung rol lo na a thlen thaya nam in pum khatna ati che thai ram le nam pum pui thir chunga malak thin a poimo council committee din kherlawin Mizoram chunga ti mason ngai lai te chu sarkar hian ngai sak bi ka nei se ti mason an ngai na laya mala war mai thin se a thajok mai na rinom February ni somni pathum sang ni somni paruka assembly house soi hau to SRDC bill sang ni somni paruk boka pass alani lo boka pharzui to lawin nukir a thajok mai thaye tin wanglai ni tuana tar langani